Nimbano rasyumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Imaya takayat ko ngay bagakan ka. Sungbatan na kon, kat ikalay sakan. Anya? Nang nagmotim baga, El. Awan ti kasta asaritaan tabahit. Saan akasta timbagakan ka? Uray pa'y, naman ti kayat ko, ikalay sakan. Sa anak apa ikalay sakan ka? Aging gaadi mo maisubli ni Victor kanya. Aguray ka man. Apay kanya kasta ti bagbagam. Akaslad na kayat mo ang pagparangan. At tapon samit nga damok, iti panagpukaw ni Victor. Sika ti mangibagbaga iti kasta, Bart. Sana na ito tinapatay. Tinaskan ita, kat ikallaysakan. Sa anak apa ikallaysakan ka? Aging ga iti di mo maisubli ni Victor kanya. Ibagam pumatipod no kada kami, kiniapong mga unang. Agtalag ka kumakada kami, apo. Saan kami mabati iti rason mo? Ana ikaglis ka. Isuwa natin nagkay ti disuor. Ibagam tipod mo kada kami. Kaya't may amaamuan ti si bubukal ang napasamakan ka. Tano ilimad mo. Kasano da ka nga rod ang matulungan. Italak mo kada kami apok. Saan kami ada ka sa tao? Tapno di ka agtalag. Kwa? Ala, isalaysay mo kada kami kinapasamakan ka. Taapay anasarakan na ka ni apong mo amatyo. Nga awan puot na itiigid ti karayan dito'y lugar may. Sige apong. Isalaysay ko tipod no na pasamak kanya. No kasta, sikat ay kunada at timpuak. Nagturad ka batan na timpuak. Lodyak inaramid day jay. Nalabit abang kaya kumaitan. Kan may sa, amok ti aglangoy. Isu nagturad at timpuak. Anya. Ay no kasta. Kabusor mo nga road. Jay dua alalaki amang sapsapol ken ka, idi na minsan nga aldaw. Dagi jay ti makagapo no ape at timpuak ka iti disoor. Wen apong matyo. Kahit anya ti pampanunutom nga aramidan ita. Saan mo ida nga ipulong kadagiti pulis? Wen gagpaiso. Ipulong tayo ida tapno agnakam da. Sana na pong unang. Tinapatag kita kanya kat si bibiyagak. Kat utang ko na yung bag-anakam da ito kada kayo. Wala po. Naimbag kayo unay. Kat noti ko na yung agipulo ang kadagiti polis. Saanin? Gaputawan mo't lang ti Serbina. Urayak ti umno a tiyempo. Saan amay may sa tial daw? Apong matyo. Parito pa ilaan ni Victor. Ngam nanakaman lakay. Kasla na taunganan ni ti panagsarsarita nga. Ay talaga ananakam. Kaasimit nga ubing. Awan lang arudan tinaganak na tapi musay dana kas iti kunana. Agdapay lang met agpangpangga pamang patay kan kuana. Idinto tanasingpatmat nga ubing. Sayang nga ubing bakit? Nasaririt ni Victor. At sayang no agyan lang dito'y ayan pa. Anya ti kayat mo asawan. Apaman makapaimbag. Ipan ko iti rancho ni Quintero. Agtrabaho ijay. Wan, sana nadagsan ti trabaho iti rancho. Agbantay lang mat kadagiti bakbaka. Kasaritak to ni Sir Rodrigo. Isudan ti makaam mo ken kuana.
Ay, sa bagay mo't kiti alakay. May mayat ijay apag naudan na. Ang trabaho kat ang sweldo. Nga masakbay na. Naska nga bagbagaan ta. Naska ti panagsirib na. No amo nati agsirib. Agdan to maragpat na. Mabalin ang makaadal to no bilang. Sige, lakay. Nasaya at mutay tapang panunutan para kankwana. Kat sapay la kuma na umanugo. Nabanggong ka pa. Ito gaw kumantay dito'y sirok to'y dakkalakayo. Agi na na. Ituloy kong tumanan ninton madamdama ti agdalos kadag iti tambak. Yo! Yo! Ba senyora kan ba? Nagmayat man ti biyag mo, Senyorita Ella? Nakatugaw ka laang ditoy? Idinto taragiti kakadwam katag trabaho da? Ay, ko. Nabannog ako unay, senyora. So nga, aginanaak mantay. Talaga? Nabannog ka, wano sadot ka? Ha? Manipo dita. Ikatan kan akas katalak dito asyenda. Anya? Dak kaya ti senyorita akas kan ka. Awan bay mo. Dakas ka diti aginana iti apagbiit lang, senyora. Makita yu dagita atambak? Nadalusan, saan ka di? Siyak tinang paraspas ka dagita. Manipod ijay, aging ga ijay. Manipod dita, kan aging ga ditoy. Dahil talaon ti karkarik mo? Apay, senyora, nalaka ka di para kada kayo ti agparaspas. No da kayo bilang, imposible nga da na paraspasan nyo akas itinagapuanak. Kasta gayam ha? Madam, Talaga anak karit kan, Ella. Asino ti panpanakal mo? Ha? Awan ti ipanpanakkel ko, senyora. Ta sa anak akas kada kayo abak ng kanaturay. Ama aramid yu ti amin akayat yu. Nita. madam, husto detan. May bayamon ni Ella. Di nakatipaan, Bart. Hoy, Ella. Talaga sa anak kun ang makapagtapalikan ka! Da kayo ti may ana nga pakanyak dito'y senyora. Awan ti madi nga aramidak kada kayo. Ngam apay anadagsen ita ti darayo kanyak. Anya. Senyora, awan ti basol ko kada kayo. Agin inanaak laong gaputan na banugak unay. Uray asino ang mabannog. Karbangan na ti aginana. Iso at di kay kumaaglab-labas. Gapot ag trabaho kami mat iti husto. Jablo na China, Ella. Talaga anak karit. Makayumat namin, madam. Kinunakmat adi tayo mapanidya asyenda nga magpilit kayo. Kaya't ko lang nga makita no talaga matla nga trabaho na jay ababay. Nakita yung matitirin na baho na, madam. Naglawa ti pinaraspasan na. Iso na banog kat naginana. Ha? Madlaw nga isakit mo unay ni Ella, Bart. Sanat, madam. Ngamla dingitak. Domtang to ti tiyempo. Adya kon makapagtapalkan ko ana. Kat mapaltugak. Madam, ni senyor ti makalaban nyo. No aramidan nyo dayta. Ha? Agpapada kayo amin, salbag kayo. Awan pa'y timang kanunong kanyak. Ha? 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 Pinataray nanti kabalyo na. Anyan ni madam. Anyan. Hey! Ya! Kamatan ta ni madam. Salamat gayam ama matyo. Anya ti maipaay ko kan ka. Ma'am Carlota. Kaya't kukumaa makasarita ni Sir Rodrigo. At dangamin napatag ngay bagakan kwa na. Awan ni Rodrigo, ama. Nagbakasyon ita iti lugar ti kabagyan na. Jakla mo no kaano asumangpat. Tadi na matimbaga kanya.
Kasta ka di, ma'am. Basta ti ko na, agawid tulat na. Kat di na maibaga no anyang aldaw. Apay ka di, ama matyo. Saan mo ka di ama italakanyak no anyaman day nga ibagam kumakan ko, na? Ay, saan matkit di kasta, ma'am? Ay, may papan nga min dayto iti apo me. Anya di may papankan ko, na? Kayat mi kumanga iserak iti rancho yo, ma'am. Kayat mi nga agurno para iti pagadal ng tao. Huh. Pakaragsakan mi unay no awatin niyo. Una, apay kit pinasaan. Man nakaawatak, ama matyo. Ayan nga rin ti apom, apay di mo ka doon. Aday jay kalapaw mi, ma'am. Madipay lang amin tirik-rik na. Kahit intun makapaimbag, kuyugag to ta o may kami ditoy. Ala, kuyugam to nga rin, ama. Kas itinako-nakon, man nakaawatak. Tumulungam. At dayta, Victor, mayatan ti sugat mo. Aglunlunitan. Una po, Kat, kumustan ti Riknam? Napigsakan. una, nabayagak matan dito ayan nyo. Iso napigsak matan. Nangro na kat, sandak matabaybayan. Awin di na ka mabalin abay-bayan, apo. Mabalin kong tiyag trabaho. Makatulong akong kada kayo kini ama matyo. Ha? Kaya't kayo asubadan iti kinaing bagyo kanyak. Nusa nagapo kada kayo. Ang mga nawanak itan dito'y lubong. Unay kan aya. Saan mo napanunutan dayta? Pagrebangan mi ti tumulong iti ang kasapulan. Nulakat takabailan mi. Naimbag kayo unay. Pagitlagan ita. Agsarita tamampay. Sakbay asumbrag ka iti silita. Apay, anya ti ibagam kanya. Apay nga agpupungtot kasi magpat. Apagbiit ka matidyasyon na. Jakon ibagakan ka ti makagapuno, apay nga agpupong totak. Talaga na pudot ti ulok iti dayjay at tao. Asino? Jakon ibaga, tamok to pa'y matlangad di na kanunungan. Dayjay to matlang at tao ti sigurado a kanunungam. Ibagam no asino na ita akapungtot mo. Ni Ella! Anya? Di mo ka di damagan no, apay? Apay? Nadanon ni ngamin. Anak katugaw latan iti sirok ti dakkelak kayo ije kataltalunan. Idento tadagiti kakadwana, katagtrabaho da. Ha! Dayjay kadi ti taltal kam Simon. Sadot! Anya? No siyak ti basurot. Ikatan tayon ni Ella kas katalak. Sayang lang ti ipapasweldom kan kuana. Mayam takasarita kinton mapanak idyasyon na. At dayta apon lang. Napunon iti guyabano ti dua basket. Agyaman ang kiti panagtulong mo kanya ka nagburas, apo. Ipan nyo ka di dagita iti kabisera. Awan mapan ko ila ako. Tulungan kayo na apon. Saan nun? Apon. Apay nga awan ka arubayo iti daytoy adiso. Da kayo lang mat kini ama matyo ti tao ditoy. Awan ka di anak yo? Nagadukat adang damagam nga ubingan aya. Ang song batak dagita sa lunsod mo, apog. Agpada kami kandi Matyo anak paay iti pamilya Quintero. Ni Rodrigo Quintero Sr. Nabayag kami mo't iti anak paay kadakwada. Aging ga apimusay day di Rodrigo Sr. Sa idikuan, nagtuloy kami mutlaang anak paay iti pamilya ti anak na, ani Rodrigo Jr. Ang nabannog kami, iso anak pakada kami kadakwada. Kastagayan. Wen, kat na ito'y adiso. Impahimadan ka na kami. Kukwada na ito'y adaga apog.
Kung ada, dito'y kaming agnaod. Aginggat kay kayat me. Isugaan nga da kayo ditoy. Wen, malaksid ang libre ti panagyan mi ditoy. Ada pa'y basit a kwarta nga ipapaay ni Rodrigo Jr. kada kami. Iti tunggal binulan. Nasaya at damat gaya man niya apong. Ay, wen, apok. Nasaya at dalaunan. Victor Apok, kaya't mi mapan kay J. Rancho da Sir Rodrigo. Kaya't mi nga ijay kan nga agnaad. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayam. Nagsaritaan tadaytan, Apok. Una po? Ala, sa apay lakuma tabaan usang ijay Victor. Awat ti pagdalagam, tahan na singpot dagiti amom ijay. Una po? Intun bigat. Kuyugan kan ijay balay damam Carlota. Tayam ammo ka kenkwana. Naimbag nga oras mo, Ma'am Carlota. Imay kami din dito ya. Wan, sana lakid di anang bidot. Amo Matyo, iso ka di dayto iti ibagbagang maisarat mo iti rancho. Wan, Ma'am. Nagagat dayto nga ubing. Di kay ito agbabawi ang mga awat kenkwana. Kasla nakikita kon dayto nga ubing. Kumusta kayo, Ma'am? Wan. Sika dayjay nga ubing. Ha? Am-amom to'y apok, Ma'am. Wan. Am-amok, Ama Matyo. Am-amok. Ha? Daytoy idi nga ubing tay kadwa da Senyor Simon nga imay dito balay. Kastaya? Apo matgayam daytoy nga ubing, Ama Matyo. Ay, uwan, Ma'am. Ay, kwa, anak ti ka anakak, iso nga apok. Iho, anyay tayan tinagan mo? Victor, Ma'am? Sigurado ka kati akayat mo ti agpaay kada kami? Wano, ije rancho? Uwan, Ma'am? Sige, awatan ka. Kayat ka tulungan. Takas iti ko na ni apong mo amatyo. Kayat mo ti agurnong para iti masakbayang. Ha? Uwan, Ma'am? Uwan? Si dadang anak at tumulongkan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wanya, lakay. Kumusta ti panangitulod mo ka ni Victor? Ijay balay na Ma'am Carlota. Ay, nasaya at bakit? Nagsakmat ni Ma'am Carlota, nangawat kenkwana. Kasta ka de. Ay nasaya at naunay. Isuan alag antirik na ka ng panaw kenkwana. Naimbag ijay nga ayan na lakay. Taawan ti pakaisagmakan na. Hanggang dito ingay. Anya ti amuta. No agsublinto mo't dagiti tao amang sapsapol kenkwana. Ay, pudnot ako nam. Isu amay mayat matlaang ije rancho nga ayan ni Victor. Victor! Umay ka dito ay iho. Apay ka di, Ma'am? Ingkatangan ka iti kawas mo. Tanhi, awan samot kawas mo ngayon tugot mo. Ha? Ay na. Apay nagdakil ta t-shirt mo. Kukuan samot ni Ama Matyo dayta. Pudno day ta, Ma'am? O ala umong dagiti ginatgatang ko aparakan ka, iho. Mabalin mo latan nga isuot, tanadalusmat. Kompleto dagita. Ha? Maasyanak ka, iho. Kwa, Ma'am? Jak maawat dagito, itawan mo't pagbayad ko. Anya? Unay kan aya, imbaga ka di abayadam. Ha? Kunak mo't maasyanak ka. Gaputa makita kat awan intugot mo akawas mo. Para kan ka aming dagita adta iti dayta apag. Agyaman ak, Ma'am. Agyaman ak, unay.
Victor, apay adi ka agawid. Sa dini tinapnapanam. Kailiw ka na makita. Nalidayak mo di ka makita. Siyak, di nakmata kailiw ang makita. Ami? Ha? Di mo pa inadlaw ti asidag ko. Nando? Malmalday ka manan. Antoy, nalaom amangga. Mula may day ta. Agyaman na. Imayak ta may kawisan. Mapantay di balay may tapno malibliwa ka. Ha? Hindi kagdanag. Ada sa balya pagnanta. Manglintagtan. Sana rumbang magnata iti kang runa na kalsada. Ngamin, amangan no masalaw talaga iti daka sa tattao. Sige, Nando. Ipakada ka kaninanang mo. Tamangan no sa pulan na ka. Sige, mapanta di taunag. Taagpakada ah. Nagpipintas dagiti kawas a ginatang ni Ma'am Carlota para kanyak. Masukatak to'y suot ko. Teka, misetak. Pudno ako kuha ni Ama Matyo na ito eh. Ay, nagpintas to'y silid ako na naasilid ko. Nagtakal to'y balay da. Talaga abak nang da. Ala, Victor. Agtugaw kan tamangan tayo. Ha? Makilanglangak kada kayo amangan, ma'am? Anya ko matidakas na. Saan ka di aron ba nga maud-udiak, ma'am? Ngamin, da kayo ti amok? Saan kami akasta, Victor? Iso akas makitam. At dadagiti babaunan dito eh. Taglalang lang tayo amangan. Ma'am? Sige, agtugaw kan. Uwan, ma'am. Inyang, mga nakaman iti inuman ni Victor Adanom. Uwan, ma'am. Ah, Di ka agbabain, Victor. ma'am. Mangan kay tiyado, ha? Agbusog ka. Ay, Agto'y ti danong mao, abay. agyaman ak manang. O sige, agkararag tayo pa'y sakbay, amangan tayo. Agkabalyo tama pan ijay rancho, Victor. Agkasakaytan iti kabalyo. Amok tagpataray ti kabalyo, ma'am. Talaga? Kunak na di mo amo. Nakasursuruam iti panagpataray iti kabalyo. Ije asyenda alban, ma'am. Nakipagnanaadak ijay. Inayaban nak idi ni Mang Ignas. Kasta. Alangarot. Sa kayamon to'y kabalyo. Tainak mangiruar iti sabali a kabalyo. Sige, Victor! Sumarunong ka kanya! Naglaingag pataray ti kabalyo ni Ma'am Carlota. Surutak lata iti papanana. Hi! Ya! 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 Naglawa ti rancho nyo, ma'am. Nalawlawa da iti rancho nyo. Ngam iti rancho da Senior Simon. Kasta ka di. Kan, naglawa tayo ti nalabasan tayo kataltalunan. Talaga nalawan. Isumado mo yung trabahador mi. Ma'am. Alaan da ka diya talaga nagtrabaho dito rancho yo? Yamin, kayat ko tinanggad. Pudno ti ko na niya Matyo. Naskan nga isaganak ti masakbayak. Nalaing ka nga uti, Victor. Masirib ka. Di ka tunag. Siya ti makaamukan ka dito. Isidati ti amak, Ami. Day takabay ni nanang ko itiladawan. Ay, kaing-ingas mo gayan ti aman, Nando. Una. Anyamatan. Oh, apay? Agpada ta. Nataymat ti amak. Nadiga po kadagiti dakas at tao. Saan ko maanatay ti amak? Naragsak kami kumalatta, aging gaita. Okay siya. No si bibiyag kumapay lang ti amami. Nalabi? Kompleto ko matiragsak mi. Ngamita kat saanan. Ngamin, nakurangan kami ni ti Maysa. Nagsakit a panunutin anya. Talaga ah. Iswasan lat tama baliwan ti plano kami. Nga anya. Balsak dagiti tawa ng patay iti amak.
Apay, amom na asino tinang patay iti amam? Amulaw na ninanang ko. Ngam di na ibaga kanyak. Ninanang ko tinakakita iti day di apagtan. Di na kaya't nga ibaga kanyak no asino dagiti kriminal. Lanto. Ngam dumteng to ti tiyempo. Mamuak tumot lang ti amin. Nangabakak. Awan apulos ti abak pero ita. Wala madam. Dakal tinabak yun. Ala, mapantayon, Bart. Huston, ti panagay ayam yo. Ala, intayon. Pasubot ka na! Ha, Pasubot ka! Madam. Sawar ka! Kung sila tayo maabak, napudot ti ulo. Para saan kami nagpasubot? Wala magaling. Isa nga, pasubot ka na! sumarding ka dita. Ang pasubot ka na! Bart, Madam. kanya man iti pagnakman na. Syakit din ti pagsawan na iti kasta. Wala madam. May kaman. Kung na siguro dahil jay alalaki akabaulan na. Naabaklaan, pagpupudutan na ko. Agna kang matngatan, madam. Ngamin, inikan ni iti pagnakman na. Ala, agdiritso tayo ni Diamansyon. Usbay, ang suplita ko maitayan ni beautiful girl. Sigurado nga kurura yan. Anya? Kablo kayo! Sige, itulog dakpay i Diamansyon. Kalpasan na, agsubli kayo ni Daytati Kayatyo. Imo na kagaya masimang tot Simon. Kat, kumusta ti pagnam itang aldaw? Masaya ata. Pagbagnangak tinasikaso kita. Sana kasken ka aday tala sugal ti ammom. Tapno mo ma. Nangabakag Simon. Takal ti inabak ko. Di masaya. Kat, kasano ti pagnam? Nakumpinsir mo tay gayam mo? Saan pa'y? Makamun iti biyag na nung di na kayat. Bala, ti katukan na. Rimwaran ti talaga nga og kalim, Simona. Talaga, adimon mailamang tay. Nita ka. Kat nasayaat no maagaw mo ti daga day jay agayem mo. Napintas day jay. Mabalin tayo ti mangipatakder ijay iti pagkwartaan. Nalamang ijay, kat nasaya at unay at agnegosyon. Oo na nita. Kaya't naman unusan. Agawak ti dagana. Sana bale? Bayadak mait. Ngam, bayadan lang iti basit, Simon. Pagpirmaan, katno di na kayat. Kas iti sigod, bala, ikatutag na. Gusto na iti para kanya. Ay, malagip ko ni Victor. Nuadda ko ma. Ison ti umay agnat natin. Ngam, gaputawan. Iso asya kun ah. Ayan na nga taitan. Apay adi na ipadamag ti ayan na. Oh. Auntie! Auntie! Adda nakita ijay! Ha? Anya tinakita mo? Kan, apay kasla mabutbutan ka. Bangkay samot, auntie! Anya? Bangkay mo't ti babae. Diyak ka mo no natay wano nakaturog laang. Anya? Ala, umay ka. Mabanta iti ayan na. May sa babae tinakadasay. Apay, anya tinapasamag kan ko na. Auntie, kasta unay titaray ko itay malabsak. Kasla nakit-kita kunday ti babae. Diyak ka mo na sa dino. Ubing, ala, ingkag patulong. Mapan ka iti kaasitgan abalay ag patulong ka. Tinukawan laki diti ulag. Anya? Ni ilong na nana daytoy. Sigurado hak.
tinukawan ti ulag. Kasta. Makita iti daytoy sa kana. Kasta nga tangag paiso. Ala, sige kakadwa, bagkatan tayon. Ipantayon iti balayda. Ito'y gayam ti balayda. Ay, awan mo tao. Awan mo't dagiti kabalay na. Wen, awan mo't dito iti anak na. Dudwada lang aming kapsat. Awanan ti asawa to'y natay. Nabayagan na pimusay. Kasta ka di. Kat ti anak na ngay. Diyak amon na napanan na. Awan mo't dito eh. Anya? Ala, asikaswan nyo ti bangkay. Kaasimot. Wen kapsat, asikasun mi. Nando, itay piakas na madantanaganag. Diyak maawatan tirignak. Ni man nga tan Victor kit man panunutom ah. Talaga madantanaganag lando. Relax mo tiriknan. Diyak maawatan tirignak. Amri! Agawid ka! Darasam! Ha? Apay? Basta agawid ka! Sige, agawid akpay. Sana balita na isin pa yung tibangkay. Agsubliak tulangan itong bigat. Ante Ella? Oh, Ami, apa nga da ka dito eh? Balay mi dito eh. Ano ti mapaspasamak? Ami? Inam ka dito natay? Ami, nasalakan dati bangkay ti inam iti dahanan. Anya? Saan? Saan po na dito? Saan? Kitapan! Ha? Nanang! Nanang ko! Ami, Saan po na dito? Saan po na? Daytoy gaham ti kaya tasawon ti ko na mapanagdandanag mo. So daytoy, ti panakatay ti inam. Nanang ko! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay kastoy lanto. Kasano ako anak. At may mansang akon ito'y apiyag. Ami, Nagado at kawan tiyo. Nagada ka sa tao. Ngamapay ang inanang ko. wala na lang. Kasi ka man. Pag may masakan. Ami, maitabo ng tiin ang intong bigat. Saan ang mabaling nga agbayang ti bangkay? Iso alas ka na maitabo na intong bigat. Anyaman sana. Apay kastoy. Apay matan akin nalading iti mapaspasamak dito ay antay. Edita mo ni Mang Ignas sa ita imot inama Ami. Ante Ella. Baka palading dagiti kastoy apagyan. Baka palading. Victor, napagsalitaan min kini Rodrigo di may pamangkan ka, iho. Ma'am? Saan ka nga trabaho, ijeranjo? Ha? Oh, apa yung kasta ti Robam? Limiday ka. No di da kawatan nga trabaho. Anya nga iti maurnong ko para iti pag-aadal ko. Victor, nagsaritaan min kini Rodrigo nga agnag kan dito balay. Agyan kan dito eh. Dito'y nagdakkel balay nyo? Dito'y mansyon nyo? Wan iho, kat ko na ti asawa, ituloy mo lang ti agadal. Ha? Wan, agadal ka, Victor. Ag-enroll ka iti daytoy, apa nag-enroll. Malidayan ang Kaya't mo ka diti makipagnaud kanyak iti asyenda? Ha? Ay, diyak kayat apanawan ti balay mi, auntie. Angam
Kasanukan. Pangalaam iti pagbiag mo. Inak makitang dan Saan ang mabalin akas talatan? No kayat mo, umay kan makipagnaad kanyak iti asyenda. Iti kasta, mabantayan ka. Amangan ngamin no iti panagmay-maysam dito Kat adag panggapkan ka iti dakas. Ha? Wen ami, ikanda dumuntoy balayo, ta umay kan iti asyenda. Jak kayat nga agmay-maysa ka iti balayo ami. Ubing ka pa tapno agbiag ka nga agmay-maysa. Auntie? Dito'y kan pagnanaadak. Siyak ti makaamukan ka. Tulungan naklaangan ka dagiti trabaho dito'y. Ipanagdalos, kan dadumapay. Apaman nga dak iti kataltalunan, si kamot ti makaammo nga agdalos diti pagnanaadan ta. Kastamot ten, di tadakkel abalay da senyor diti asyenda. Owen, auntie. Jakmat ibaga adalos am amin ami. Basta ti kayat ko, agsagad kay darubayan. Kan agidalimanag ka. Owen, auntie, di kay agdanag. Aramidot ti trabaho. Nasayaan. Irak dagiti mo pintin nag-abulong diti paraangan. Miss Dapol nadalos ti paraangan mo. Agramon dita paraangan ti takkel abalay. Ani? Ay! Nando! Si Kamat Gayam! Nagdanagakin ka? Ha? Kunak-nunak na panamon. Tanakakandado mo ti balayo. Inayaban nak ni Auntie Ella ditoy. Makipagnalda ka no kanykuana. Nasayat Umay ka! Mapanta di taunag. Di tati pagsaritaan ta. Saan? Aramidon ka nito obraan. Mutoy ka ti karaid. Pasya akong ti mangituloy. Ay? Saan Pasya kon, tulungan ka. O sige nga rag. Inak mangala iti may sa pagkaraid. Tadwatan niya karaid. At titi naman nyo, ma'am. Imsaganahan kayo. Ramanan nyo, husto matlang ti samit na. Agyang manak iti da iti nga insagana, Victor. Nang purusak iti lemon di talikod ti balay, ma'am. Iso ti pinaspas ko ati nimpla. Kahit si kamay? Nalpasan, ma'am. Agyang manak, Victor. Oh my God. Agtugaw ka diti abay ko. Ma'am? Agtugaw ka, Victor. Victor, kayat ko nga umakar ka iti pagadalan. Kayat ko nga iti pribado ti pagadalan. Ha? Uwe, dahil tati kayat ko. Saan, ma'am? Kababainan. Uray jay matlang sigod apagad adalak ti paginrolak. Among, Victor, nasaya atak-atao. Managtulong nga kadagitag kasapulan iti tulong akas kanta. Ma'am? May mayat no iti pribado ti pagadalan. Kat inton bigat, intanto gumatang kadagiti kasapulan. Ha? Asi kaswak ti panakayakar mo iti pagadalan. Victor. Lando, kumusta nga tan Victor? Aging gaita, awan pa'y laan. Huwag meron. Anya nga ta tinapasamakan ko na. Nood da dito Siguro, makipaglagdadingit mo iti napasamakan ka. Lando. Umadanin ti pa nag-enroll. Kasano pa yung maka-enroll? Saan mo tila sumangpet? Naimbag ka pa'y. Agadal kan tumanan. Siya. Awan siguro tinamnamak ang makagraduarak iti high school. Ani? Kayat ko mati agadal. Awan mat aramata. Awan mo't mabayaran oag-enroll ka? Ha? Iso ngaag-enroll ka lata Nagkuyog tanto. Kasanon no the project? Ipamuspusan ta Bastaag-enroll ta adwa. Mabalin nga ta? Yamin Kayat ko pumamat di makaadal. Naunag ti pampanunugan ni Abi, anak katugaw iti sirok jay dakkel akayo iti paraangan. Tinasayaan. Asit gak. Kasaritak man.
Nangag ko nga ti saritaan da itay kanilando. Kaya't naman ti agenron. Ay, kaasimat ni Ami. Agmay-maysan ito'y abiyag. Ubing pa'y unay, tapno kasti ti kapadasan na iti biyag. Ami? Auntie Ella? Anya ti bagam? Aglulwa ka? Auntie? Ami? Kaya't mo ba't nga agenrol, akas kanilan to? Ha? Kaya't mo ba't ti agadan? Sige, Ami, agadan ka. Siya kung ti makaam mo, iti kasapulan. Ya! Agsana iti gusto nga kabalyo. Ya! Sige kabalyo! Agpabagakan ta! Ya! Sana bale? Taamumot ni Ma'am Carlota dito asyenda ti ayanta. Ya! Ya! Agdata di turod. Lumang abdaman iti presko nga angin. Isumot lagayam apaggugusto ni Senyor Simuntium umay dito'y tuhod. Ito talaga ang nagmayat dito eh. Ni Victor tinaudi akaduwak na imay dito eh. Ay, Victor. Apaya di mo ipakaam mo kanyak na sa din ti ayan mo. Agparparik na kanyak as ibibiyag kapay. Juan. Si bibiyag kapay, Victor. Senyor? Senyor, dispensaran nak iti kaadak di titurod. Sige. Sakayak ti kabalyok, tahain lakon. Saan, Layla? Senyor? Apay nga ka dito iturod. Senyor. Umay ko la iliwliwag ti labingit ko. Kaya't ko ti lumangab iti presko nga angin. Wala siya. Kasta mo tirason no apay nga imayak dito iturod. Senyor? Huwag gaya mo, apay. Kanya tinapasama ka ni Victor. Saan pa'y asimmang sangpot? Diyak amuno sa dino ti ayan na. Anya? Pinasapon kun. Angam, awan mo't lata. O mga no talang nagkamangan na sa bali. Diyak mo, senyor. Kanya ti mo, ang magagapo apim manawan man. Awan mo't ti ako. Amangan mo't no taginura na ken ka, iso apim manaw. Apay. Pumanaw ka nilatan no awan tiga po na. No kastaman bilang, apay adi na ibaga kanya. Pumanaw latan, kat di na ipakaam mo, ti ayan na. Amangan mo't no natayan. Nakaragrag sa akat lang doon. Ngamin maka-enroll ako. Unami, ora siya. Naragsak ka kamat. Sayang. Noda ko man ni Victor. Agkukuyog tayo kumatalo. Uy nga, Rod. Agpada kami kung mga graduar itatawan. Amo, kailo mo ni Victor, saan ka di? Uy lang doon. Ora siya? Kailo ko magdajagayam ko. Sapay ko matagkikita tayo, Pay. Sapay ko, ma. Atoy, uminom kayo iti juice. Agyaman ka niyan, ti? Kumusta? Naka-enroll ka, Ami? Uy, auntie. Nagiddan kami kanilang doon nag-enroll. Nasayaat. Intun bigat matlaang, mapanak ijay kabisera. Agata nga kadagiti ka sa pulam, Ami. Sa amin, auntie. Inak tumakitagad ija ayan dananaan siyang. Inak tumulong agparaspas iti root iti talon da. Ay, saan Siya kunti makaam mo iti ka sa pulam, ijay pagadalan. Agyaman ak unay, auntie. Lando, kanayon ko mga urayam ni Ami, ha?
Kat agkuyog kayo lata ko mga agawid. Numabalin ko ma, kat agkuyog kayo pa'y asumrag iti pagadalan. Oo, nanti. Amo matan ti dandani na kaisagmakan na. Amkak ngamin nga ang mga numasalaw naman ng dagiti dakes at tao. May kuntulangan dagasan dito, yanti. Kalpasan na. Magna kami ti dalan na sa balik. Ha? Adayin suro ni Victor kanyak adalan. Nagtarong iti pagadalan. Kat ijay ti kanayon na pagnaan. Iso nga ita, takadwak niya ni. Ijay kami na magna. Nasaya at karod. Isa na bali na medyo adayo ti pagna. Tinapatag. Agkuyog kami kani ani. Agyaman na klaunay, lando. Ayaw ko si Manpuet ka dito yung bansyo na nagbalik ka. Monsignor. Kasi di sigo na trabaho, Bart. Isumot lang kaya ramidam itilay Jay a Gregorio. Monsignor. Di ka kibautang, Bart. Masapul anasaya at amin agaromo. Ken nadalos. Monsignor. Sigurado ngagbaligya. Matay tama ng boss. Lima ka. Demonyo talaga nagiti amutan niya. Anya? Nakarkarodan sa paingam ni Satanas. Sumardeng ka. Dumlag kayo ti baga. Boss. Kas iti sigod nga aramid ta. Dagiti taktikata. Ket masapol anasiglat ta. Uwan, boss. Naglaka. May talamang kalbit iti gatilyo ti paltong ko. Saan mo alaeng-laengan? Anya ti amom, no adamot igam dayjay at tao. Sa bagay. Ana, saya atam ti panagmanihom tong an. Pardasan pa'y kitni, tapno daras ta makasangpan. Uwan, boss. Magkagalan ka nga tahan ng kalbit iti gatilyo ti paltong ko niya. Di kan sumanao. Sige, boss. Day tagit din panagmanihom ti asikaswem. Di kan sumanao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kumusta nga tanday jay nga ubeng? Ay ket, nasaya at lapta ah. Awan ti pagdanagam ken kwa na ijay. Sa bagay Apo unang! Apo macho! Ha? Anya ti pagsarsaritaan nyo dito parangan nyo? Ay na! Ay, Si kamot gayam apok. sak! Abay ka di? Ay na! Nagdakkel tinagbaliwam apok. Timar ka! Ha? Kat, kumusta kan kay apok? Ay, huwag nga agpaiso ampo. Kumusta kan? Nasaya at lata apong. Da kayo ngay, kumusta kayon? Ay, kastoy lata Kasken ka, nasaya at mo't. Huwag gayam. Mabit lang ha? Oh, atoy. Kwarta day tapong. Papaitod na Ma'am Carlota? Ha? Nagpakadak namin kadakwada. Akayat kayo asarongkaran. Iso nga intod namot na ito kwarta. Para kano kada kayo? Ay na, agyaman ak nga ron no kasta apok. Hoy, lakay! Napauli magkamutan. Mela, ingkakit di mangisagana iti pagsasangwan tayo. At tatay lining takasabakan kamuti. Ingkay ruwaran takanan tayo. Na, matang matlatan ni Victor. Ay, uwan, bakit? Sige, tayo nakisagan at ipagsasangwan tayo. Saan na nagbindot ni apong mo, amatyo? Anang ipankan kay jay balay da Ma'am Carlota. Takas makita kan kay ta. Naragsak ka. Saan? Wala pong, dahi tatipod no. Naragsakat. Nagpaydo maragsak ti marikliknat. Sige, tayo na ko niti classroom ko. Ingkamitan ha? Uwan lando. Kalpasan ti klase tayo tangal daw. Aginuray ta dito'y punti kayo ha. Aginitan tamangan.
Owen lanto. Aginuran ka dito, yung tantangal daw. Ami, saan ka kadipay analpas ang nagrepaso? Saan pa, auntie? Kalpasan day ta. Maturog kanton, ha? Owen, auntie. O sige, panawan ka pa'y nga rod. Tapno di ka madisturbo. Maragsa ka nak para ka ni Ami. Talaga akayat na ti makaagan. Awan ni Victor. Isuan ni Ami nga rod ti tulunghak. Angam, nasaysayat ko man ada ni Victor. Ay, kailiw ko matanday dyan nga ubing. Napatagdakan niya. Kasla anak ko iday. May bablag at agos tinapasamag ka ni Gregorio. Siguro na tila ito pag-iwarna. Awan ti may tudoan ang patay kan ko na tawan tinakakita. Pasensya kan, Gregorio. Kasta ti mapasama kadagiti saan ngagtungpal. Iti pagayata. Saan ka kumaapo man na, Sher, ha? Laglagi pang. Maisagmak ka no kasta ti aramidam. Owen, auntie. Ti kanayon ko ngay baga. Iti ka nito ang makitang tay tao nga agpangpanggap ka iti dakras. Liklikam adagos. Ilam mangam. Owen, auntie. Ay, kanayon na ka madandanagan kan ka. Uray pa'y adda ka dya kataltalunan. Pampanunutan ka mabati dito'y. Ngamin, ang mga nukelat nga umayda dito'y. Katanya pa'y ti aramidan dakan ka. Auntie. Isungagan anad ka kumakanayon. Kasta ti aramidak, auntie. Ha? Ada sumungad anak kakabalyo. Agawam, inka dita unag. Ha? Owen, auntie. Sa anak lakit ding agbidot. Dabart kantong anday ta. Anya nga ti aramidan ni dito. Apay nga da kayo? Umayda ka sa rungkaran, Ella. Awan oras ko kada kayo, Bart. Mapanak ita ijay kataltalunan. Saan? Dito'y kalay. Kaya't ka kasarsarita. Anya? Mabaling ka di, nga isa ganaan na kami iti mainom. Well, sige. Agtugaw kayo pa'y laang dito'y paraangan. Tainak mangisagana iti inumin nyo. Dito'y kalaot sila. Saan ka arong rumar? Owen, auntie. Agtungpal ka iti ibagbagak. Tapno nasayaat ka. Owen, auntie. Diyak kaya't ang makita na kadagiti simmangbay dito'y. Maawadak, auntie. Adtoy, uminom kayo. Nalamis day ka. Kan mangan kayo mat iti tinapay. At yaman kami, Ella. Mayat. Naimas ti pagpalamis ngayon sa gana ma. Nasayaat mat. Tamagustuhan nyo. Kumusta kan, Ella? Kumusta ti magbagakan ka idi? Aging ga iti di mo maisubli ni Victor kanya. Diyak kaya't ti pa ikalay sa ka. Angam, awanan ni Victor. Imposible nga awanan. Sapulan nyo. Kat no ibagak, anatayan? Ano? Pinatayo. Ops, di ka agpabasol. Pinatayo ni Victor? Di ka agsarita iti di mo nakita, Ella. Ayan nga rod ni Victor. Apay adiyo sapulan. Awan nga rod. Bart, no talaga nga ay ayatan nak. Sapulan ni Victor. Isublim kanyak. Ngamin, napatagan kanyak dayjay nga ubing. Damagak man kan ka, Ella. Napatagak ka di kan ka? Saan mo nga ibaliw ti saritaan, Bart? Ni Victor ti pagsarsaritaan ta. Awanan, Ella. Saan mon ang masapulan ni Victor? Anya ti kayat mo asawan. Pulos, adimin, masarakan. Boss, naglakamat gayam ang mabundawayam ni Ella no kayat mo.
Agmay-may sa gayam iti pagnanaidan na. Wan, tungan. Apay nga rin di mong gunawayan. Tapno mapilitan na makikalay sa akin ka. Pampanunutak mat day ta, tungan. Arami demon, boss. Gundawaya mon, tapno maikalay sam. Salbag ka mat. Ikalay sa? Awan mat padi amang kasar kada kami. Adaya padi dito San Isidro? Oo, niya. Asawa aklatan di mangayam kayo iti padi amang kalay sa kada kayaw. Kay mangayam iti syudad. Ado ti padi jay. Uray anya ditan. Tinaskan. Maasawa ni Ella. Kayat ko adi di kumamot poderta ti ayan ni Rina nga anak ka. Panagpunom ka di kayat na. Apay kit dinasan? Adayo kay kayat na di Amerika. Gaputa may mayat ti biyag na ijay. Panawan mat siguro tapno agnaudan kada ti anak ka. Bayam nga sa timang ngedeng iti day tapanan. Dakelan ti anak mo. Balasitagan. Adan panunot na dayjay. Nagalas tumot ti ugali ti kapsat mo. Nagikuan na matan ti anak ko. Kinunak ma nasaysaya at ti biyag na ijay. Ken isulang ti makay kedeng. No kayat nati umay ditoy. Wano agtali na eden ija Amerika. At iti kwartam ami, balon mo dayta. Ni? Nagadumatin daytoy anti? Para kan ka dayta. Aramatam. Igatang mo iti kasapulam iti panagadal mo. Kan, igatang mo matan iti kanam. Jak kayat amabisinan ka iti dalan. Ay, agyaman nak anti. No awan makmakan nilando, ibingayam matan ha? Kaasimat. Wan anti. Nilando? Saan amaaw-awalan dayjay iti makmakan anti? Adalat tabalon na analing ta akamuti wenno sabat. Kasta ka di? Wan anti. Isu adagit iti balon ko, iduldulin ko. Nungak ngamin ik-ikanak nilando iti balon na. Nasingpot kayo. Agpapada kayo kada Victor nasingpot. Nanakman kayo atalo. Isuasapay ko tamatun uyo ti arapaapyo iti biyag. Kumusta ti panagadal mo, Victor? Nasayahat mat, ma'am. Amangan mat no kurang, ititig ko abalon mo. Ipagamlaan. Sobra-sobra, ma'am. Kaya't kung amin amagatang mo amin akasapulam para iti panagadal mo. Agyamanak, ma'am. Naimbag kayo unay. Juan, kas iti nakon-nakon. Naimbagak kada kita agkasapulan iti tulong akaskan ka. Ma'am? Ahod ka. Anya ti kayat mo akurso, apaman ang makagraduar kay di high school. Ma'am? Ibagamlaan ti kayat mo, ta iso ti adalam to. Soldado, ma'am. Kaya't ko ti agbalin a soldado. Kasta ka di. Awan parikot-ikot. Nulakit dita na saldat ka nga agad. Inakon, Marina. Si Marong karaklaan ito'y tanong mo. Naruutanan itanong mo. Ngamjak mabalin ti agbayag. Kaputagur uray da Elizabeth kan tatang adalmas. Imay ko na dinalusan ti kalapaw ni. Intun maminsan to, ti panangruot ko iti tanong mo. Sino ti? Nana Sena? Nana? Si Kagayam, Ina. Nagranata dito'y tanam ni Marina. Kumusta ni Elizabeth? Ay, nasaya at nagtabalasan ko. Da kayo, Nana. Kumusta kayo? Kas iti sigod, marigatan kami iti diyan. Awan anyaman na. Gaputa dapat ni Elizabeth amang patpatibkar kada kami kinitatang adalmas. Mabit lang, Nana. Atoy. Awatin nyo daytoy akwarta, Nana. Makatulong daytoy kada kayo. Di kay agbabain, Nana. Sige,
Awatan yung kit din. Tanaira namat nga daing bulsak. Agyaman ak nga ron, balasan ko. Sa dino tinatanan ni Sir Rodrigo, ma'am? At dala asikaswan na may papan iti negosyo na. Nasang parimuan. Barbangon pa ila iterong pa. Ay? Oh, ay nga, mabisod ka? Inka mga nana. Nakasaganan timakan iti kusin. Iminumak mo ito ni Tigatas itay, ma'am. Iso madamdaman tulangan ang mga anak. Victor, naragsak ka ka din naglaro dito eh. Uwan, ma'am. Nakaragragsa ka. Nasaya at ngarod no kastay. Subadak ti kinaing bagyo kanyak, ma'am. Agserbiak iti husto ka na kayo. Anya? Ay tala ka na yung tisag ka ibagang. Rumbang lang agserbiak kas babaunan nyo, ma'am. Ngamin, didak kapkapin ano? Ngam nasaya ti panagpuspuso yo. Day tala ka na yung ti ibagbagam. Agdarusak di pagnanaudan ni kan ni Auntie Ella. Kalpasan na. Aglabaak magdan. Ha? Ada agtuk-tuk-tuk. No nilando. Inawagan na ko man tinagan ko. Katno ni mat Auntie Ella. Ilugat na ko malat ng tiri daw. Asino nga taday ta? Ang mga no katrabahuan ni Auntie Ella nga imbaon na. Inak man ilukat. Asino ti... Ha? Ami? Ha? Victor! Sika ka di? Wan, siya. Paulaganak. Oh my God! Umanig ka! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman nagtatakan. Ngam, Victor, api akas dati langam. Pisang-pisang ti kabos mo. Sagat nakatungtong rektaropam. Nakakalubong ka iti silag. Anya tinapasamakan ka. Wagas ko na ito'y. Tapno awan makailasin kanyak. Awan tirumbang ang makailasin kanyak dito'y. Ha? Apay? Anya tinapasamakan ka. Salaysayat kan kami. Ngam di mo sarsaritaan iti sabali. Nasta nagbayad dagiti tako sa tao. Bayadan dati kasta nga inaramitakan ka. Sobran, Victor. Sobran. Di daman lanasyan kan ka. Kasta unay aliday ko. Ididida kan masarakan. Impagarop ko na nataykan. Ami? Sana ka nagaturturo ka mang pampanunagkan ka. Idiinsardandan ti bang sapulkan ka. Saan kami anagsardan ka nilando? No sa tinuladitan tinaturturumi anang sapsapulkan ka, Victor. Ngamawan ka amasarakan mi. So ako namin nataykan. Ami? Kat ang yaman ang tasibibiyag kagayam. Kailiw kan, Ami? Oray siya, Victor. Kailiw ka man. Victor. Husto nami, di ka nagsangit. Si Bibiyaga. Kat addaak ita iti nasaya at akasasaad. Andela, lain magtadakan. Oh my God, darasam. Ha? Kasla naragsak ka. Oh my God. Asin... Ha? Victor! Ante Ella! Ay na, Victor, agyaman na si bibiyag ka. Kunak mo dakas tinapasamak ka ni Kam. Si Bibiyaga, Ante. Agyaman na iti Diyos. Kailim na kamat nilando, Victor. At danto gundaway ngagsubliak. Sarong karak tumat nilando agayan ta. Kaano ti isa sarong karman tumanan?
Jak may ibaga ami. Di kagdanag. Agkita tanto manen. Agor orayak lagta. Or-orayin ka. Saya atam ti panagadal mo ha. Ket saya atak mo ti panagadal ko. Wen, aramidan ta dayta. Para itinasaya at to ang masakbayan ta. Agan anad ka kanayo nami. Pagyamanak met, tada ni Ante Ella nga iso timang tultulong kan ka. Tawan met gaya man ni nanang mo. Wen nga ron, nasaya at tao ni Ante Ella. Urayik a medyo sumitngat. Taison to ti papanaw ko. Victor, Laglagi pam ami. Saan ka malipatan? oray siyak. Saan ka mat amalipatan? Agor orayak iti panagsublim. Sumitngatan. Nagpakada ako ng Ella. Ami, Victor, Itulod kan. saan nanti? Ngamin, iti dalam nga insuro idi ni mang ignas ti pagnaak. Sana ka magnaiti kang runana kalsada. Ha? Awan ti dakas ang mapasama kanyak anti. Kan may isa, awan ti makalasin kanyak, iti kas ti alangak. Aganad ka, Victor. agan-anad ka, Victor. Wen, agan anada kami. Sige, agpakada ako. Saan ka kadipay ang maturong? Wah, ante. Ni Victor, ti pampanunutam? Madanagan ang ante. Agmay-may sa amak na. Amang nga naman kasalaw itidaka sa tao. Kat maisagma. Masirib ni Victor, Ami. Agtalag ka, iti kabaulan na. Ante. Ala, umay kan. Maturog kan. Sumrag ka pa iti pagadalan yung inton bigat. Uwan, ante. Lukas ta! Si Bibyag ni Victor! Si Bibyag! Uwan, nandun. Nagsahor mo ten! Apay adinak sinarong karan. Addan to ka nun sa bali agundaway. Ang ngamit ten? Oh, kat, kumusta itan ni Victor? Saan na niya yung baga? Nung sa dinang ti pagnana idan na. Basta ti kuna na. At da iti nasaya at akasasaan. Apay, anya ka na tinapasamakan ko na. Saan na niya yung baga kanya? Anya? Orlando. Hindi na yung baga kanya. Kuna ni Victor. Adyak ka no sa saritaan iti sa Ay, bahay. anya mo tanda dya gayam ta. Anya nga tama tinaknakan na. Taapay apin manaw. Saan na balin? Tinaskan, si Bibiang. Kat kuna na nga adda iti nasaya at akasasaan. Kaya kumat asarong karan ti kapsat ni Elizabeth lakay. Kita man no anya tinagpaliwan day jay nga aputa. Mapankalata taman nakaawat mo't ni Mrs. Tobias. Kunana ide anawayata amang sarungkar iti aputa. Sarong karak man nga rod lakay. Kailiw kumot kanday jay nga ube. Nakaranod ako iti balay na Mrs. Tobias. Apo! 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 Awalan ka yung balay kita na no! Hindi ako naman na balay! Ha? Ganun na pala rin yung syudad! Ang nagatang ka yung balay ito! Anya? Aya? Ay awanan ang arod. Kaya kung masarong karantay apo. Awanan. Awanan lakay. Awanan na Mrs. Tobias dito'y. Nagpasyudadan. Ilakudan ti balay na. Kat ijay dan syudad na agdan. Anya nga rod ngay. Sa bagay, nasaya at daan ang ampun iti aputa. Isong awan matkiti iti pagdanaga. Wen bakal awan ti rumba nga pagdanagan ta. Sapay ko mga roon, na nasaya at to ti masakbayan ti aputa. Kada Mrs. Tobias lakay. Naisin pa akong dagiti kawas ni Victor.
Ngam, apay ajak makita tay iduldulin na aladawan day dinanang na. Inala na nga ta. Nalabi ta kasta. Napatagkan ko na day chay. Ta isula ang tipakalaglagipan na iti day di inana. Kaasimat. Agpadadakan ni ami nga ulila. Sa bagay, adda amang ipatagkadakwada. Nila unay ami. Kat nimot Victor, nasaya at ti kasasaad na kanun iti pagnanaudan na ita. Naganugat kasi mga adit ibantay, Victor. Sa nabali, nakadanon tayo dito itapaw, ma'am. Mabang-ara na, gapoy di presko nga angin. Nagpintas at talaga ti aglawlaw, ma'am. Nagaduti kay kayo. Wan, iho. Sakit kadagiti kayo, at apay nagtubo nga orkidya. Kat nagpipintas dagiti sabon ka. Maris Verde ti aglawlaw, ma'am. Among Victor, naisumak nga agpaspasyar. Aday tay magmagna. Akas ko maita. Yung idi bumakasakon, awanan. Jakon kabaala. Kabalan niyo pa'y, ma'am. Kinabalan yung tubay ti simbang at dito'y bantay. Tapotata ka katwa. Ma'am? Among Victor, pagyamanak tadaka. Ngamin, awan anak ni kini Rodrigo. Iso asikan, tikasla anak ni ina. Huh? Saan kan nga agkagkag? Ala? Oh my God. Mangalata kada dito orkidya. Wan, ma'am. Kabalak ti umuli ti kayo. Yalaan kayo ti orkidya. Kumusta ti dagati gayem mo, Ani Gregorio? Tuan pa ya mabali nagarawan tayo jay. Kanapit pa'y anatay ni Gregorio. Kasanon, nuadda kumontra akamang ti pamilya na. Agamot kasuratan na pinirmaan na. Ngayon lako na tidaga na kanya. Amok day jay adiso, Simon. Gaputayin surot nak iti na minsan, iti balay ti gayem mo, Ani Gregorio. Di munda kamaten pa'y agayem ko. Apay, malyaw ka, ama kang nag-itinagan na? Gaputa gayem mo, ngam Sumangkan! Kaano ti apit, Ella? Mabalinan ti agapit, senyor. Apitan tayon dagiti pagay. Kasta. O sige, makamu kayo marudan. Basta tinapatag. Kita nyo, tayo panakabingay ti asyenda. Wen, senyor. Naisurumatan, nagiti rombang arami, Ella. Wen, senyor. Hala, sikan ti makamu itinayda. Nasaya at mat no maapitan dagiti pagay. Apag iso? Anya ti katawa, mga pag-iso. Madaman ti proseso dagiti inapit mi nga espesyal amula. Apag iso? Maigiddan tumat a mailako. Anya? Amok ti aramidak Simona. Pagkwartaan ti pampanunuta. Sige, makamu ka. Di kay agbunto-buntog. Tayon mailako dagita nga espesyal ang mula. Datayo matlang ti may ranod. Kastoy latan, ti trabaho tayo, boss. Ti mula iti espesyal ang mula. Ti agapit. Kaya noon niya pa itangay para amit dagiti amo tayo kada tayaw. Apay itong at darik lamon. Awan, boss. Apay nga rod. Akasta ti bagbagam. Di mo kit di kayat. Tagor nung kay ti kwarta. Awan mat naurnong ko. Rawot ka ngamin. Rawot ka iti amin na banag. Babae. Ara. Kanuan niya pa'y dita. Sika nga boss. Nita. Ano ti katawan? Aglay nga sumaw. Ang tapat-padak to pa'y matlaan.
Mangin insulto ka dito man. Saan, boss? Sige, agtrabaho ka kitin. Ipagango tayo anay bagdag ito eh. Ha? Anya tayo dyan? Ha? At aga mampayag. Helikopter! Ano nyo? Aglamang tayo! Ano na ito? Apay nga taday taa helikopter. Boss. Anya ti wan-wanawanan na. Dajayan, Boss. umat adayon. Amangan met no addan makamo asabay iti da iti plantasyon ni Doña Anita. Ket nagipulong da iti otoridad. Dajay, awanan ti mangag nga unit helikopter. Nakadayo siguron. Kakatwa! Ituloy tayo, ti aramidan tayo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbiitan ti trabaho yo? Wan madam, ipagango milangan. Kalpasan na, maramid ton a bricks. Nasaya. Aday baga kada kayo, madam. Ngamin, bayat ti panagabit mi. Adda nagampayag a helikopter. Diyan ka mo, noan niya ti wan-wanawanan tinakalugan. Anya. Apagbiit matlagit di, madam. Sana nagbayag. Ken, sana di manon iti batog ti plantasyon. Oray pay. Agsipot kayo anay bag. Agalirto kayo. Anya ti ammo tayo. Amangan no kabusor ko dayjay. Tatagsapsapol lang iti ebidensya. Madam. Nalamang dayjay adiso. Awan ti basta makapan ijay at tao. Gaputa adayo. No awan kabalyum. Saan ka basta makadanon? Pudno day ta, madam. Ala. Agawaan nyo ti mangi proseso iti espesyal la mula, Bart. Kwarta dakkel ti ipaay na kada tayo. Wan, madam. Maraksakan at senyor. Panag-aapitan. Unela. Dakalagit diti mapastrek tayo. Lakit di senyor. Maski nilista mamin no mano asa ko nga erek ti maur nung ela. Wen senyor. Amok daytan. Ngamin, kabayatan ti panagbakasyon yung idi Amerika. Ket dito'y asyenda tinagnaedak. Insurunat ni Mang Ignas. Amin a panaglista, panagkwenta, kan amin a trabaho dito'y insurunak, senyor. Nga uray pa'y ammo kon dagiti trabaho iti kataltalunan. Kasta. Wen senyor. Ada kayo no maitalak yu kanya. Ang nasaan? Awan anyaman na, senyor. Agtalakakan ka, Ela. Sipot pa'y nagpay ka kada kami kas babawnan. Awan ting pakita mamadi. Tapno may kat ti panagtalakakan ka. Dua kayo idi pagtatalkak. Dua kayo ken ni Marina. Ha? Nalagip yun ni Marina, senyor? Sayang. No di da ko mapinatay. Taliwat mo, Ela. Ha? Ay, sorry, senyor. Iyak mo tan nalapdan tingliwat kong agsaong. Alah, baga mo nagiti trabahador ta isardeng dapat ti panaggapas da. Pangaldaw. Hoy! Da kayo dita nakatugaw. Itay kayo pa nakatugaw dita. Kit-kitaan nyo dagiti kakadwa yung agtrap-trabaho da? Ngam agtugtugaw kayo kit din? Agin inada kami laang, Ela. Anya nga agin ina na. May sa orasyon samot dita nakatugaw. Gapo ka ditawan ni senyor? Isakas ka kayo? Wilay! Trabaho kami, ma'am! Na ay una yan dagito'y atap tao. Nangato ka launa yan! Among nana, nabayagan ang mapalpaliiw ka. Kastamot kan kadagiti kakaduwang ang nakatugaw latan. Sagot ka! Sagot kayo! Anya asa daw?
Trabaho kami, Ay, tsak man la tutupanan. Amangan no dumakkalpay kat agbalinan ariri. Ato yan, ti. Ako minum kayo itigatas. Agyaman na kami. Auntie, madlaw na bambanog kayo Awan anyaman na daytoy ami. Ala, panawan nakpay dito'y salas. Ingkakat maturugan, wan? Wan, auntie. Sige. Talaga na banugak. Awan anyaman na daytoy. Agtrabaho tapno matulungak ni ami. Sana bali ni Victor. Kaputa na saya at ti pamilya. Dalmas lakay. Ingkatanak ni Elizabeth itikawas na. Kita man numayat madlaan. Atoy, upat na gito'y abistida. Nagdadakkel mo bakay. Kasano ngay maisuot na dagita? Isuot nanto inton agadal. Manulaangan atawan agiskuilan ton. Nagbiit ti panaglabas ti tawen, Dalmas. Saan mapupuutan ti panaglabas na, lakay? Kita ni Victor Rodrigo, nagagat nga ubing. Agsibsibog manan kadag iti orkidya iti hardin. Wen, Carlota. Nagagat. Nanakman pa Kanayon na nga ibaga kanyak at tumulong kanulaangan iti rancho. Anya ti makunam. Ado ti trabahador jay. Saan anas ka niyang trabaho? Kayat na kano ti mangkad. Kayat na ti agurnong para iti masakbayan na. Imbagak mat kan kwa na saan anas ka niyang trabaho pa. Umdasan, ti maitulong na diti balay. Kas kumay ti dayta pa nagsibog iti mulmula dita hardin. Awan anyaman na kan ka nga agnaadlatan dito Si kamat lang tinagkuna akaasi, Carlota. Amasyan kagankwana, gaputa ulilan. Awanan naganak na. Pudno dayta, Rodrigo. Carlota, awan mat anak ta. Di ba'y amtag yan dito? Pagkadalan ta, ipaay ta kankwana ti kayat na para di patay. Kumusta ti panagadal mo, Victor? Nasayat, Matt. Sir Rodrigo. Medyo narigat ti daddo maa subject ko. Agripaso ka kanayon. Tapno saan ka marigatan? Wen, sir. At ka di pa'y kwartam? Adda pa'y, sir. Umdas pa lang ti kwartak na intedyo. No kasapulam ti kwarta para iti igatang mo iti masapul mo iti pagkadalan nyo. Ibagam lahing kanyak. Wen, sir. Kan di kagbabain, Barok. Irwam mo ti bagim ditoy. Gamin, imbilang dakan kaspod no akamang ti pamilyami. Sir? Agadal ka na imbag, Victor. Pagadalan da ka. Itay pailaeng ni Victor dita parangan, Carlota. Rabiin saan ka di pa'y ngamunag? Yak manam mo iti dayta nga uping. Kaslata parikot na. Malaing ka man kiti kasarita. Anya nga tati pampanunutan na? Isu nga rod nga inka kasarita. Ala, inkanta inak ija kusina. Inak mangisagana iti gatas apara kankwan. Itay dagapay nga palpaliiwan, Victor. Anya ti pampanunutan di ti paraangan? Di ka kadipay sumrag? Nalamugan di tiruar. Sir? Kunakmat ano adda parikot mo? Kat di ka bumdeng amang ibaga. Mababainak namin kada kayo, sir. Saan da kakapkapin ano? Nam naimbag kayo unay kanyak. Anya? Unay kan aya, Victor. Ibagakmatan kan ka nga imbilang dakan akas pod no akamang ti pamilyami. Agyamanak, sir. Maragsakan lakid din ni apong ko akulas. Gapo iti daytoy. Adda kayo ang mga ipatpatag kanyak.
Anya? No kumata si bibiyag ti inak. Naragsak kumamot ita. Kasta ka di. Apay, talaga ka di abim mo sa imat ti inam? Wen sir, nabayagan na pimusay. Idi maladagak pa'y laang. Kat niya apong kuakulas din ang padakkel kanya. Kasta ka di. Kat ti amam, ayan na. Pimusay ka di man? Jak amo sir, awan na bangunak nga ama. Awan tinasasaw kanyak dahi di apong kulas may papaniti amak. Kasta kaya. Sir Rodrigo, naragsakak dito'y poderyo. Oray siya, Victor. Naragsakak man, gaputadda ka. Naragsak kami nga agasawa. At titigatas mo, Victor. Uminom ka itigatas, sakbay ang maturog ka. Nagtaktak kayo pa'y ma'am. Alakit din, uminom ka itigatas. Para iti salunat mo dahil. Sige, panawan ka pa'y dito silad mo, ha? Agyaman ak ma'am. Kalpasan ti pa nagripasom, maturog ka matan. Wen ma'am. Makunak pa'y langan nagasatak. Gaputa adda da Ma'am Carlota kan Sir Rodrigo amang ipatpatid kanyak. Isong aramidak magtihami na kabalak nga gadal. Iti kasta, makapagsubadak to kadakwada. Tunggal may isa kada kayo, kat naawat nan titangdan na. Weno, ti para kan kwa na. Sino pa iti saan anay tagtibingay na? Awan ti agtagari. Kaya't nasawan, na itad amin tibingay tayo. Kitaan nyo ti sobreyo. Makita yu dita sobra tinaawat yo. Kaya tasawan na ita nga adda bonus ti tunggal may sakada tayo. Ay, agyaman kami, ila! Ni senyor ti pagyamanan nyo. Tasipod pa'y, nulakit dita sa yaatan nyo ti agtrabaho, kat napintas ti apit, kan ado ti maapit, talaga nga ikan na kayo iti bonus. Yaman kami, kini senyor. Idanon mong tunay sa ila. Idanon Wen! ka nagyaman may. Di ka agdanag, idanon konto. Kat ti makunak, agtultuloy ko mati kinapudno kan kinagagat tayo nga trabaho. Iti kasta, kanayon nga da bonus tayo. Wen, ila! Wen! Kwarta manen, Simon. Dakkel ti na ipaima kanyak a kwarta. Na-dispose mi amin dagiti marijuana bricks. Kasta. Ado manen ti kwarta. Manay na yunan ti kinabaknan ko. Adaya kinabaknan mo. Idin tatamap-mapan amin iti sugal. Ado ita, Simon. Ado? Di ka sugal-sugalan ita. Agidulin ka kumamata. Katsi ka? Pangit ipanam iti kwartam? Di ko napka di katawan urnong ko. Dakilan ti urnong ko anita. Ato ti kwartang iti bangko. Itinal daw asumsumre ka kwarta iti rancho. Imposible. Ajak makaurnong iti dakil. Ha? Agmulagat ka na kang ngagitimbaga. Amok ti aginan. Amok ipanak iti kwarta. Sa anak akasken ka anapeklan asugadora. Anya? Saan ka kadiamas daw? Ajak pakibibiyangan ti kwarta mamasapsakulam iti plantasyon mo. Ha? Ukwam lang. Tado ti kwarta. Ado ti kinabaknan ko. Katsi ka, no di ka aginot, maipos ti kwartam. Agpalin kanton, anak kakasi. Nalaing kagaya magkabalyo, Victor. Jack laing pagarot. Pudno gayam tikunan ni Carlota. Wen, sir! Ya! Agturong tayo ti tapaw di bantay o kija. Wen, sir! Ya! Ha! Ya!
Sangatan may kami dito'y tapaw na ito'y abantay, sir. Agkabkabalyo kami kini Ma'am Carlota. No dado ma, sangatan min. Ehersisyo ka no. Pagayat na talaga ito may dito eh. Hindi ka pigpigsahan mi pay. Bueno, kaubingan mi. Talaga akanayon ti umay mi dito eh. Dahito'y abantay kat inawagan mi iti bantay orkidya. Wen sir, kastati ko na ni Ma'am Carlota anagan to'y bantay. Inawagan mi dahito iti bantay orkidya. Gaputa adok ti orkidya dito. Sir, maisabalik man ti saritaan. Mabalin ka di tagdamag. Anya dahita, Victor? Apay nga awan anak yu kini Ma'am Carlota. Dahita nga rod tigapuna. Nagloko akidi. Nagbabaya. Ngam iti agangay. Nagbalbaliwag meten. Kaputa makonsensya ak, Victor. At iti nagbalin ababaw ng mi. Napintas ababay. Nakayawan akin ko na. Ket naadaan kami iti relasyon. Inayat ko idi ni Maria Elena. Ket inayat nakmat. Maria Elena? Agkanagnaganda iti day dinanang ko Maria Elena? Pinaganday dinanang mo? Wen sir. Kasta kayam? Ket ayan itaday dyan nga inayat yo, sir. Diyakan mo. Saanan ang nagpagpakita kanya? Iso diyak matan sinapol. Na siguro makonkonsensya matan akas kanya. Pinayat ko mat. Ngam, saan ko na sinapol? Binayakon, alipatan min titunggal maysa. Sir? Inpamaysa ko ni Carlota ngay nayak. Awan ti makunakin ko na baro. Nasingpet, kan man nakaawat. Naging gaita, saan pa'y nagbaliw ti ugali na. Sir? Day talaeng ta sa anak ana ipaayan ni ti anak. Nupay kasta. Naawat ko dayta. Nasingpet ni Ma'am Carlota, sir. Kaya't amom ka day. Naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Un Victor, naragsak kami ngagpadpada ididimteng ka. Ho! 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 Ups. Talaga nalaing ka ngagkabalyo, Victor. Biliba kon ka. Wen sir, gapata ka na yung pwede nga dalan, sir. Kasta ka di. Mala, ipan mo nga ruten dagiti kabalyo ta iti kwadra. Wen sir. Kalamiis kayo, Pai. Napnapanan nyo ka din. Apay adi kay nagpakada kanya. Adda ka iti silid. Kat jakayat amasinga ka. Isuar remor kami latan ni Victor. Napan kami di bantay orkidya, ma'am. Oo, apay adi dak insurot. Jak amo kayat mo gayan ti sumurot. Mala, inton maminsan talo tayo asumang at ijay. Sige, kayat ko day taasing-asing mo, Rodrigo. Ala, agpalamiis kayo, Pai. Siyak ang mismo tinangisagana iti day na. Ala, agpalamiis kayo, Pai. Magrigat ti project ko, Ami. At drawing iti mapa. Apay, narigat ako nang naglakaan. Magrigat? Jacqueline niya ta drawing. Nang ronat at mapa. Jakon agi submit. Kasano daytan? Kasano na amin ti gradom no kasta? Bayamo na. Saan ama balin Bayam, tulungan ka. Dayta ti paglainga. Ti ag-drawing. Talaga? Tulungan na kami? Uy! Sige, pumayat ko di asyenda. Tagpa-drawing akan ka. Tangdanan kalangan. Anya? Manot ti kahit mo tangdan. Doa na ling ka kamote. Doa na ling ka asaba. Uno na loob amang ka. Unay daytan?
Ita makita ka nagkatawa kay ti kasta niya. Ad-ada, pumintas ka, no kasta nakaisam ka. Anya? Kasta kumakanayo na, nakaisam ka. Si Kamat. Ana, mapankan iti classroom mo. Tainakmatan iti classroom ko. O madanin ti time. Sige, kahit aginuray tamanan dito inton panag-aawid. Nagbiit ti panaglabas ti panawan ami. Manulangan abulan, kat agbakasyon kayon. Wan, auntie. Katam mo yo. Nagnangato dagiti grado. Wan, amok dayta. Ta makitkitak mati card mo. Ay, auntie. Oh, abi akal na at alim ni dayta. Agtuloy ka di iti panagadal ko. Wan apay kit din asaan. Agtrab-trabaho ak para kan ka amin. Auntie. Iso nga agsingsingpat ka, Wan. Igawid mo ti panagadal mo. Auntie. Oh, apay nga agsangit ka. Maragsakan ang ngamin, auntie. Gaputan na imbag ka kanyan. Hindi nagkabkabak yan. Hindi nagbaybayan. Saan kamot ngamin ang mabalin abaybay ang ami? Nangruna kat amok nga agmaymaysakan ito'y apyag. Kan maysa, napatagkan kanyak. Gaputan na singpot ka nga ubing. Auntie. Kaya't ko ang maragpat mo ti arapaap mo, ami. Ti agbalin ka ang maestra. Auntie? Saan ka di aday tati kayat mo ang pagbalinan? Owan, auntie. Ti agbalin amay sa maestra. Ragbatem nga ruday ta nga arapaap mo, ami. Agtinulong ta, tapno maragpat mo. Kumusta ti pagnam itangal daw? Panagkunak kat agbaligya kanita. Kasano ama ko nam dayta? Agbaligya kanita. Agamsak bay na. Nasken nga garami dakpay iti kinaimbag iti padak katao. Anya. Anya ti pagkatawam. Kinaimbag? Anya kinaimbag ti aramidem aber? Adi kan agpatay? Wano mang samsam? Iti daga ti tattao? Ha? Simon? Sumardeng kan. Gambala. No anya manday ta planom. Sige. Sumuporta. Tabarang iti day tangaramidam. Ad dapay abumaknan ka. Umadanin ti panagkakampanya, Carlota. Maudi mata na panagtakam ti mayor tayo iti daytoy nga ide. Awan ti makunak iti panagtakam na. Nasingpat ti mayor. Sino nga tanto ti sumukat kinkwana? Wan nga ron. Ado ti agko na. Apadasik kano ti tumapog iti politika. Awan mo't parikot iti dayta, Rodrigo. Padasam lataan. Nasanan. Awan esem ko iti politika. Anya? No kayat mo, sikarangan. Suportaran ka. Anya? Ad-adan kanyak, Rodrigo. Yak kayak asarkan ti politika. Ma'am Carlota, Sir Rodrigo, umandanin ti managgraduar ko iti high school. Maragsakan at iti dayta, Victor. Victor, talaga ka di akayat mo ti agbali na soldado? Uwan ko ma, sir. Awan parikot iti dayta. Oh, numabalin. Yak kayat, Victor. Apay no sa balilaangan ti at-adam. Asaan a soldado? Ha? Bayam ta, Carlota. Anya nga rod no isot ti kayat na? No soldado ti adalan na. Mayadayo kadata, Rodrigo. Anya kuma? Bayam ta aragpaten na ti kalkalikaguman na. Carlota, suportaran ta ni Victor iti kayat na pagbalinan. Numabalin. Yak kayat. Awan mabalin ko no talaga aday tati kayat na apagbalinan.
Wow! Nakita mo't langan tinabayagan na kaya't ko ang makita, boss. Ay, nood at daping mintas ita. Karisabong, ayan ni Ella. Ate Jay, kamanggaan. Onya, sumurot ka kanya, tungan. Sigalatan. Mapantay, Jay, kamanggaan. Bas. Sigalatan. Mapan kan. Kat agbati ak, boss. Agsabungan, dagiti mangga. Sapay ko ma, tawan ti dumteng abagyo. Tapno agtultuloy ti panagsabong dagiti mangga. Ha? Bart? Anya ti kaadam ditoy? Kung ni aming adda ka dito'y kamanggaan, iso asinurot ka. Pinanawak datungan kan ami iti paggigyanan nyo. Anya? Saan? Ella, papanamon! Agsubli ka! Ti awanan pa in atungan? Impidog na ni Ami iti din. Kapilitin na nga agkan. Magpidotak iti bato. Daytoy. Hoy! Ibatan niya Ami! Rapist! Ami! Anay, nagbukol ti ulok ang binatong salbaga. Awanan ka iti bain! Anay. Di ka pa ila makimat! Ano tinapasama ti Mami? Bart! Ayaw bangon dito kadwap ay rapist! Kat pumanaw kayon! Anay ka, boss. Nagbukol ti ulok. Anay. Pumanaw kayon! Kat saan kayon magpakpakita kay ditoy! Di katawa, boss. Kasi matday taulong tungan. No sana matupakan iti bato. Barsakan da iti bato. Naimbag, sana makutog tautak mo. Diyaw, anak may might, boss. Makapasurun ka, might. Ya! Masurunan. Kat pinanawan ako. Saan ko napalapsin na tayo? Naskin apalsek na dyan nga ila. Naskin apatayag, aramidag. Anya? Patayan? Naglastog na dyan, babae. Nasla ka na yun, wada pagkarkarit na. Anya? Amin na makabasol kanya, papatayag. Kat nakabasol na dyan, babae. Patayang kasta ka di? Namay ka nakitagundaway, talaga apatayag, boss. Di ka agdardara sudos tungan. No aramidam ti kasta. Panagmat, apaka ikatam dito yung mansyon. Salbagkit de. Nagkunangamin kan ka, apag aramidam dahi dya karisabong iti mismo at teritoryo da. Awan ngamin among tungan. Nukit nakakita ka ni ti babaya kayat mo aramasen. Mapukawan ti limbong ti panunot mo. Salbag ka. Wah. Tungan, palagipan ka man. Iti kanito at dagis ti mapasama kini Ella. Siya, ti makalaban mo. Ito tinapasama, madam. Nasakit tinagam daw. May sala nga babae, kinabalan na. Nagpukol ti ulok, kapoy ti panang bato na kanya. Madam. Kapoy ka nga hintungan. Amay, paabak ka iti may salaang ababay. Di pa'y lang amin iso tiramasam. Uray ni Ella, iraman mo matan aramasan. Madam. Abay, di mo kaya't agundawayan ni Ella? Ison tiramasam tungkan. Balsam. Madam. Kay kayat ko pa'y kit di nga iso ti gundawayam. Iti kasta.
Sumardangan iti kinatangsik na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ami, saan ka nga umat-adayo Agyan ka lang iti asideg tapno makita ka. Oy, auntie. Tumulong ak lang ka dagiti agirot iti kanatingan. O sige, basta di ka umat-adayo. Oy, auntie. Kat no mabisin ka, ibagamlat ta kanyak, takuyugan ka amapan iti nangidiswanta iti balon ta. Oy, auntie. Jak lakit di kayat ang maulit pa'y kinapasamak amin. Maawatan na ko ma. Oy, auntie. Maawata. Kat agyamanak iti panangyali ka kam kanya. Lando, adda ka matgayang. Nagururay ka kadi? Oo, auntie. Injak namin amuno sa dino ti pang biro kakada kayo. Uno pang surota. Iso naguriak latan. Ala, mabit lang talo katakpiri daw. Di tatayo unad nga agsasarita. Manawan kayo pa dito, ha? Inak mangisagana itinuman tayo. Syakon, auntie. Agina na kayon. Syakon. Agsarsarita kayo pa'y kanilando. O sige. Amom kanilando. Dandaninak mananrinamos dayjay aripis. Anya? Naimbag, tadimtan ni Auntie Ella. Kat binatunat ti ulo dayjay alalaki. Kasta ka di? Iso asaanin akayat ni Auntie Ella nga agbat-bati ak dito'y naadni. Isurot na kun iji kataltalunan. No kasta nga awan sarap ko iti pagadalan. Takas na talaga. Kagurak ida. Balsat ida. Lando. Pinagpudnok ni nanang ko kami. Ang di na kaya't ngay bagat ikinapod na. Yung pinilit ko. Anya kinapod na dita? Adag iti pasurot ni Senyor Simon tinang patay iti day di tatang ko. Anya? Iso akagurak ida. Kat balsat to ida. Murot kayo itakanyak, Bart. Papanan tayo, senyor. Agitid tayo ti pagsayaatan kadagiti tattao. Ha? Pagsayaatan ko nayo, senyor. Nagpasyar tayo kadagiti bumarangay. Unaan tayo ti barangay nga sidag ti barangay tayo. Barangay Buena Vista. Owan, senyor. Ala, hingkay baga kadagiti kakaduan ta sumurot kayo amin kanyak. Adu ngamin dagiti bagkatan nyo ama iwaras kadagiti tattao. Ito'y wakiwaras, ito'y pagsayaatan, boss. Ha! Kasano ang mapasamag na ita? Ang mga nagtagtagay na flag ni senyor. Sumardeng kan, tungan. Ala, bagamon dagiti kakadwa. Ta sumuro tayo kini senyor. Agawaan! Sakbay ti rorwar tayo, aramidin tayo pa'y daytoy. Makita tayo kadida kita anak karton. Juan, senyor. Kinatang ko na kita ay kabisera. Sardinas kada noodles. Apa na kita, senyor? Apa na kita? At amutan supot dita. Isupot yun na kita sardinas ken noodles. Bingay-bingayin nyo. Iso timaitan kada kiti tao. Juan, senyor. Hoy, anya tikat katamaan. Awan, boss. Awan. Sorry, boss. Sorry. Anya ti katawa am tungan. Ay, sardinas, boss. Ay, sad gayam. Ay, manu a sardinas ti maikabil iti may sasupot, senyor. Sagdudua. Unay kamatan, boss. At tapis kamatan. Anay. Manglok Allah, tadi. Aramidan yung ti paparamid ka. Agawan niya. Juan, senyor. Nakapungtot ni senyor. Sigang tumatungan. Bas. Anya ti katawaan. Pangusaran ni senyor kada kita sardinas ken noodles, boss. Iwaras na nga rod kada kiti tao. Ikan na iti sagdudua sardinas dagiti tao.
Pangay ayaw na kadakwada ngay nag-agawan na iti daga. Sardinas lang, ti katukat ti dagada. Sumardang kantongan. Dakas, numangngag na ka. Iti day tangay bagbalan. Agsaysayang kan samot iti kwartam, Simon. Agasam ngay day tagastos mo. Manomat ti balor dagita ngay. Gagagan ti makigayem masken agayemak dagay de tao tapno umasidag tirik nada kanyak anita. Nasken kadipay day ta. Sayang laeng ti kwarta. Sa anak akasken ka ngagsaysayang lang iti kwarta gapo iti sugal. Anya. Tumapugak iti politika. Ket masken agayemak dagiti amin at tao. Maawatam anita. Siyak ni Simon di takabangibang a barangay. Ay, ni Simon ka doon. Imayat takayat kayo asarungkaran. Nakasaritak ti kapitan nyo ditoy. Ket pinalubusan nak nga may mangted iti isang kabasit a para kada kayo. May waras kada kayo amin. Ay, anya ti gagarayo, kamsa. Magpasok. Sino? Amuyong amin. Akaragsakak ti makigayem iti pada katao. Ket kayat kayo agayeman. Ket no kasapulan nyo ti tulong ko umay kayo iti mansyon ko. Si dada nakatumulong. Amuyo kakabsat. Ada ngamin organisasyon akayat ko abuangayon. Ket kayat ko kadut ti agmiyembro. Iti kasta agsaya tayo amin. Sigurado kayo kadi iti inaramid nyo, senyor. Awan na pulos tinapda iti sardinas ken noodles na iwaras amin. Aduh talaga dagiti mabisbisinan. Kunamlan sanda makaramraman iti sardinas ken noodles. Libre ko naman, senyor. Dakhel ti gastos ko. Agam sana bale. Tinapateg umasideg tirik na ti tao kanya. Angam, senyor. Di nyo pa'y naibaga kanya ti plano yun. At ang sakit di plano yung atumapog iti politika. Naalalam, Bart. Kastaya, senyor. Nagsayatan. Sige, Bart. Idiretso, medyo kabisera. Masapol, agumatang tayo pa'y iti maiparangkap tayo kadagiti tao. Wan, senyor. Victor, iho, saan nagkadi ang makasingagan ka? Saan ka pa makatorong? Saan pa, sir? Mabalin ka din agsarita ta. Wala, sir. Agsubli-subli iti panunod ko. Tay nakunam idi anaganti inam. Ha? Maria Elena. Tinaganti inam. Saan ka di? Wen, sir? Ngam sayang. Di mo mat nakita ti rupa tinam. Tapi mo sayan akas iti konam. Idi maladaga kapailaeng. Wen, sir? Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak, Victor. Nga, anya, senyor? Nga mangan kit din, no? No, tay di inam a Maria Elena. Tay nakarelasyon ko, idi. Anya? Numingmingak ti ropam. Kasla, agkaingingas kayo. Iti nakarelasyon ko ani Maria Elena. Ha? Napintas ni Maria Elena at tidug ti puok na. Natundiris ti agong na ken makahiayo ti matana. Nasimpet a babae ni Maria Elena. Sir? Hanggang sayang. Jak amo itante ayan na. Saan ngamin ang nagpakada iti kanyak. Basta pimano latan. Sir?
At daladawan ti inak kanyak. Mabit lang talak iti drawer ti lamisaan. At titiladawan day di nanang ko, sir. Kita agman. Iso day toy ti inam. Wen, sir? Ni Maria Elena day toy. At iti ka, Pem Rodrigo. Kasla na puyatan ka, Wen, Carlota. Apay, naibayag ka iti silid ni Victor Idirapi. Naimasan yun samot kan tinagis istorya. Kadjakon na puutan ti isasarak mo iti silekta. Carlota, aday bagakan ka. Kat sapay lako ma, tasaan kang agunget. Kayat ko nga iti silid ta ti pagsaritaan ta. Parikot ka di dayta, Rodrigo. Umay ka, mapantay ti silid, ta ijay ti pagsaritaan. Dakkel ti pamatik, aputot ko ni Victor. Wen, Carlota. Idi pa'y lakas ang sangbay na diti balay. Nakalaglag ang tiriknak kan kuala. Naragsakak launay. Sipod adan diti balay. Rodrigo. Saan ka kumaagumurgura? Kan kang runaan na, adi mo kumaguraan ni Victor. Rodrigo. Si kamot laang tinagko na, ang nakakaasi ni Victor. Kat naskan niya ipaayan tayo titulong. Iso apang asim. Saan ko mga agbaliw, tipan na kilangin mo kan kwa na. Mapagsisilpok dagiti paspasamak, Carlota. Kan mariknak, potot ko ni Victor. Anak ni iti day di Maria Elena. No, kasta. Ni Maria Elena, ina ni Victor. Juan. Iso, Carlota. Maladaga pa'y laang idipin mo sa iti inana. Katkas itinangag na nga istorya, may papan iti inana. Nagpaay akatulong iti pamilya ti Baknang. Iti kwan, simangpet iti balayda. Kat mas daaw kanu idi ti amana. Kat iti nagpasngay, kalpasan ti sumagmamano abulan. Nadamagan ti agnagan ni Tignas. Anatayan ni Maria Elena. Ignas. Iso tinang isalaysay kanu kin ni Victor iti maipapaniti inana. Gaputa, awan met nasa sao iti apong nakin kuana. Sakbay apimanaw ni Maria Elena idi diti balay. Aginaw idin. Wen, Carlota. Aginaw idin. Kat jakmeten sinapol pay. Gaputa pampanunutan kay di. Makunkonsensya. Nga agpapan kan Maria Elena. Kat gaputa makonsensya. Isumeten ti gapuna apimanaw adi nagpakpakada. Anak ko ni Victor, Carlota. Kat pangasing ko ma. Agtalinaed ko ma ti pamatagmukan ko na. Saan ko mga agbaliw, gapo iti daytoy anay pudnokin ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.